Evo, snimio sam ova 3 naša stopanjca na njihovim spomenicima u Stopanji, a sada ću nešto i da pročitam. Ovo je pohvalnica. Evo i tekst. Ova trojica, oni su bili članovi crkvenog odbora u Stopanji i učestvovali su u gradnji naše crkve. Njih 3 iz Stopanje i 5 iz Bresnog Polja. Kojom se pohvaljuje i odlikuje Đorđe Cvetković, zemljoradnik iz Stopanje, za revnost u ispunjenju reči Gospodnje, dobro činiti da vam se ne dosadi, jer ćemo u svoje vrijeme dobro i požnjeti. Zato, dokle imamo vremena, činimo dobro svakome, a osobito onima koji su sa nama u vjeri. Za ovakvu revnost koja je pokazana naročito time što je svojom novčanim prilogom i dobrovoljnim fizičkim radom doprineo da se podigne crkva svetih apostola Petra i Pavla u Stopanji, mi ga odlikujemo ovom pohvalnicom. Episkopski broj 780, dana 29. avgusta 1977. godine u Kraljevu, sa Božjim blagoslovom episkop Žički Vasilije, da dodam, Kostić. Ovakvu istu pohvalnicu dobio je i Dragi Ristić, dugogodišnji predsjednik crkvenog odbora u Stopanji, i Svetomir Sveta Milenković iz Stopanja. Đorđe Cvetković bio je najstariji od ovih još dvojice naših odbornika, koji su veliki deo vremena svoga provodili u izgradnju pomoći u izgradnju naše crkve u Stopanji. Jedan od sinova Đorđa Cvetkovića je i Dragan Cvetković, koji je sad u penziji, a bio je saobraćajni policajac. Draganu Cvetkoviću se dodeljuje zahvalnica iz Stopanje za moralnu i materijalnu pomoć crkvi Svetog vrhovnog apostola Petra i Pavla u Stopanji, za freskopisanje crkve, za doslednu podršku oko vraćanja zemlje, crkvene porte, za uređenje crkvene porte, za primjerno održavanje crkve, za izgradnju kapije od glavnog puta. Ova zahvalnica neka vam služi za podstrek da i dalje budete priložnici i čuvari svoje crkve. U potpisu je starešina crkve Hadži Zdravko Vukčević, protojerej Starvofor. Evo i pohvalnice od Stefana, episkopa Žičkog, koji je odlučio da odlikuje Stopanjce i našu parohiju, pa se tu i našo Dragan Cvetković iz Stopanje, odlikuje se arhijerejskom pohvalnicom. Tada je Stefan, episkop, bio bolestan, a u potpisu stoji sa blagoslovom Božjim po ovlašćenju episkopa Žičkog, episkop Gornjo-Karlovački Nikanor, koji je sada episkop u Vršcu. Dragan Cvetković Gara nije prestao da pomaže našu crkvu, tako da crkva Svetog Svetih Vračeva Kozme i Damjana u Starom Trsteniku, koja je još u izgradnji, ali dosta je urađeno, održavaju se svete liturgije, dobio je zahvalnicu za pomoć ovoj crkvi. Ja moram da kažem još nešto, da je Cvetković Dragan Gara, kada je bila odlučujuća bitka
da li će pijac da ostane u porti crkvenoj ili će da se iseli. On je stao kao pripadnik državne bezbednosti da brani našu crkvu, a protiv toga je bila cela garnitura opštine u Trsteniku u to vreme. I još bi nešto rekao u vezi Đorđa Cvetkovića. Godine su prolazile, crkva je počela da radi 1977. godine, ali on već pri kraju života, negde 80. godini, bio je u crkvi, zatekao se tamo, a ja sam kao mlad čovek uzeo metlu da očistim crkvu. On je prišao meni i kaže: Božo, daj mi tu metlu da poslednji put očistim ovu našu svetinju. I eto, to je ta moja uspomena na njega. Pozdrav ovim trojicama ljudi čija se imena nalaze na ploči u hramu naše crkve Svetog apostola Petra i Pavla, kao ljudi koji su u to vreme smeli i imali hrabrosti da stanu i da prave crkvu, jer u to vreme pisale su i novine, neki naši novinari, prave crkvu, a neće da prave dom kulture. Tako je to bilo. Pozdrav iz Stopanje, Boža Nedić.